عارفی بزرگ مولانای بلخی در تمام اقصای شرق و غرب با نظم عالمگیر خود معروف گشته است و شعر و اندیشه‌های فلسفی او را در تمام عالم با ضبط بی‌اندازه چی پیر و چی جوان، چی مرد و چی زن، نوابسته از دین و مذهب و جهانبینی خود قرائت می‌کنند. مولانا جلال‌الدین بلخی یکی از چهره‌های درخشان علم و ادب تاجیک است که با آثار بی‌زوال و ماندگارش شهره عالم گشته است. امروز آثار این شاعر شهیر در تمام دنیا با زبان‌های گوناگون نشر شده و از سرخواننده‌ترین‌ها محسوب می‌یابد. زیرا دایره اندیشه و تفکر و غایه و محتوای اشعارش وسیع بوده برای تمام انسانیت آموزنده میباشد. در کشور ما توجه به آموزش آثار این نابغه علم و خرد از سالهای 60 عصر گذشته آغاز می‌یابد و در این زمینه خدمت‌های پروفسور شادروان نادر عادلوف بزرگ است. محض با تهیه او رساله پرمحتوای علمی در دایره علمی کشور و برای خواندن تاجیک این متفکر را به طور شایسته معرفی کرد. حال آنکه چند عصر پیش در اروپا و آمریکا آثار مولانا را مطالعه می‌کردند و در ترغیب و معرفی این نابغه عالم ادب اثرهای زیادی پژوهشی و تحقیقاتی به نشر رسیده بودند. اینچنین در مناطق مذکور کتاب‌های مولانا سرخریدار بوده چند مراتبه کتاب سال اعلام گردیده است. توجه بیشتر به ایجادات مولانای بلخی در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان صورت گرفت و با کوشش و تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آثار عالمگیر مولانا به تعداد زیاد به نشر رسید. همچنین با تشبث تاجیکستان از جانب یونسکو سال 2007 800 سالگی مولانا جلال‌الدین بلخی در تمام دنیا با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید. این عامل امکان فراهم آورد که با آثار این متفکر از دیدگاه نو نظر کرده اندیشه‌های عالی انسان دوستی را در آن جویا شود. در این زمینه اثرهای زیادی تحقیقی نشر گردیدند که به شناخت بیشتر اندیشه‌های فلسفی و جهانبینی مولانا مساعدت کردند. همه ساله 30 سپتامبر در کشور همچون روز مولانا تجلیل می‌گردد و به این مناسبت در مؤسسه‌های تعلیمی کشور سلسله چهاربینی‌های فرهنگی با اشتراک خوانندگان و دانشجویان و استادان و محققان برگزار می‌گردد. تعلیمات جلال‌الدین بلخی گوناگون جبهه بوده تمام پهلوهای زندگی انسان
андеша, тафаккур ва талаботи рӯзмарраи аҳли башарро фаро мегирад. бо ҳамин маънӣ такя карда ва нерӯи фарогирандаи осори мавлоноро ба назар гирифта, таълимоти ӯро аксари муҳаққиқон баҳр дар кӯза номгузорӣ карданд, ки ба ҳақиқати ҳол комилан мувофиқ аст. осори мавлоно гувоҳии равшании он аст, ки ӯ оид ба масъалаҳои гуногун ибрози ақида карда ҳатман сари мавзӯи инсон меояд. беҳуда нест, ки баъзе муҳаққиқон ҳатто илоҳиёти мутафаккириро инсоншиносӣ ҳисобиданд. ҳамаи ин аз башархоҳӣ, инсондӯстӣ ва гуманизме дарак медиҳад, ки хоси тамоми қисматҳои таълимоти мавлоно буда, то кунун қимати беандоза ва бузург дорад. дар шароити кунунӣ, ки дар тамоми давлатҳои мутамаддин, аз ҷумла дар тоҷикистони соҳибистиқлоли мо, инсон ва ниёзмандиҳои он дар ҷавҳари сиёсати дохиливу хориҷии ҳукумат қарор гирифтааст, истифода аз ақидаҳои гуманистии мавлонои балхӣ ва ҳазорҳо мутафаккирони дигар, ки дар таърихи фарҳангии ниёгонамон дар радифи ӯ қарор доранд, метавонад чунин сиёсати пешгирифтаро аз ҷиҳати муҳтаво боз ҳам ғанитар гардонад. як ҷиҳати дигари таълимоти мавлоно, ки дар бораи ҷаҳони муосири мо ва инсони асри кайҳон ҳам то ҳанӯз муҳим аст, ин афкори ахлоқии ӯст. мутафаккир ба бузургтарин анъанаҳои ахлоқии ниёгони мо ва таълимоти мухталифи шарқиву ғарбӣ такя карда, дар осори худ чун моддаҳи моддиву некиву накӯкорӣ ва адолати иҷтимоӣ баромад кардааст. некӣ аз рӯи таълимоти ӯ дар ниҳоди инсон фитрӣ модарзод аст. бояд ба ҳар сурате барбадӣ, ки дар рафти ҳаёти иҷтимоии инсон ба вуҷуд меояд, ғалаба кунад. барои тарбияи инсон дар рӯҳияи некиву накӯкорӣ ва дар сохтани ӯ аз роҳи бад бошад, мутафаккир нақши муҳим ва оиларо муҳим шуморидааст. сазовори таъкид аст, ки мавлоно ҷалолиддини балхӣ фарзанди замонааш буд ва дар таълимоти ӯ воқеияти ҳамин даврон, дақиқтаринаш муҳит ва шароити хоси асрҳои миёна таъсири бузурге дорад. вале ҳамчун донишманди нобиға, ӯ ба мисли мутафаккирони дигари ҳамрадифи худ масъалаҳоеро низ баррасӣ ва ҳаллу фасл намудааст, ки онҳо дар ҳар давру замон ҷой дошта, инсониятро ҳамчун мавзӯъҳои абадӣ ором намегузоранд. имрӯз мо бояд маҳз ҳамин ҷабҳаҳои ҳаёт ва фаъолияти чунин абармардонро биомӯзем ва дар амалияи ҳаррӯзаи иҷтимоии фарҳангии худ мавриди истифода қарор бидиҳем.
таҳияи дигар барои мавлоно ҷалолиддини балхӣ. яке аз ситораҳои тобноки адабиёти маъруфу пурғановати тоҷик мавлоно муҳаммад ҷалолиддини балхӣ, ҳамчунин машҳур бо номҳои мавлавӣ ва мавлавии румӣ эътироф шудааст. ин шоири беназиру тавоно бо ашъори шӯрангезаш дар саросари ҷаҳон номвар гардидаву садсолаҳоест ки ҳаводорони каломи бадеъ осорашро бо такрор мехонанду фазои ҷаҳони маънавиашро муаттар месозанд. ашъори ҷалолиддини балхӣ дарёи пурталотумеро мемонад ки дар қар дурдонаҳои зиёде дорад. ин шоири шӯрдадил аз худ мероси гаронбаҳою басо пурмазмун боқӣ гузоштааст, ки ҳам ба назм ва ҳам ба наср гуфта шудааст. шӯҳрати ҷаҳонии мавлоноро асарҳои барҷастаи ӯ маснавии маънавӣ ва девони кабир боис гардиданд. маснавии маънавӣ барҳақ аз шоҳкориҳои адабиёти ҷаҳон эътироф шудааст ва асарест ки бандубасти комил, образу ғояҳои ҷолиб ва мазмуни рамзиву ҳикматбор дорад. дар ин асар афкори ирфониву тасаввуфӣ, фалсафию иҷтимоӣ ва таълимию тарбиявии ҷалолиддини балхӣ ба ҳам омаданд. маснавии маънавӣ аз 6 дафтар таркиб ёфтааст. девони кабир бо номи девони шамси табрезӣ низ маъруф аст ва асосан аз ғазалиёти шоир фароҳам омадааст. ғазалҳои шоир равону самимӣ, пуробрангу дилрас, нишодбахшу андазборанд ва сабки зебою лаҳни гӯшнавоз доранд. эҳсос мешавад ки ғазалро мавлоно бо замзама эҷод мекунад. суханаш сеҳргари дилҳост ва давраҳоро шукӯҳманд менамояд, ҳамагонро мафтун месозад. дар эҷодиёти ҷалолиддини балхӣ дар шумори мавзӯъҳои зиёд мавзӯи панду ҳикмат мавқеи барҷаста дорад. ба таври маълум ин мавзӯъ дар адабиёти классикии тоҷик доираи васеъи истифода пайдо намудааст ва ба анъанаи адабӣ табдил ёфтааст. мавлонои рум ин анъанаи наҷибро бо рангу бори тоза, бо диди нав ва бо сабки хосае идома бахшидааст. андази мавлоно дилчаспу хушлаб, маҳбату асосманд ва самимиятбунёд аст. зуд писанди хонанда мешаваду ба мафкурааш таъсири нек мегузорад. ба далели ин гуфтаҳо чанде аз байтҳои маънирезу пурандарзи шоирро иқтибос меоварем. байти зерини мавлоно хеле машҳур аст. биё то қадри якдигар бидонем, ки то ногаҳ з якдигар намонем.
ин ҳикмати шоир мардумонро ба ваҳдату якдилӣ, дӯстиву рафоқат ва ғанимат донистани умри якдигарро эҳтиром кардан даъват менамояд ва як нав ҳамоҳангӣ дорад. бо шоҳбайди саъдии бузургвор бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд. байти дигар: адабхоҳӣ зиҳад берун манеҳ пой, зи ҳар ҷониб кӣ хоҳӣ дар миён ой. хушкирдориву хушрафтор будан, ҳадди худро донистану аз доираи одоб берун нарафтан ва пайванд бар ин озодаву осуда будану бидуни хавфи хатаре ба ҳар кӯй қадам наҳодан меҳвари маънии байти болост. дар байти зерин шоири рӯзгордидаву таҷрибаандӯхта одамонро ба фаъолиятмандӣ, кушоиву серҳаракатӣ ва ҳамеша дар тафтишу ҷидду ҷаҳд будан даъват менамояд, ки ин маънии ҳикмати аз ту ҳаракат, аз ман баракатро ёд меоварад. андар ҳаракат ниҳон рӯзест, гар муҳташамеду гар фақиред. ашхоси зоҳирпарасту зоҳирбин ва сабукрафторро мавлоно ҳушдор медиҳад, ки ботингар бошанд, бо сирати худ бештар эътибор диҳанд. мафтуну пойбаста зоҳир шудану ба сурат худро орофтан амалест номатлуб ва зиёновар. ҳама хавф одамиро аз дурун аст, валекин ҳуши ӯ доим бурун аст. мавзӯи садоқат ва дӯстиву рафоқат дар эҷодиёти ҷалолиддин балхӣ мавқеи барҷаста дорад. шоир маънии ҳастиро дар ҳамбастагию ҳамдилӣ медонад ва даъват мекунад, ки дар зиндагӣ дасти ҳам бигирем, бо ҳам ғамхору мададгор бошем. ҳамеша бо дӯстон будану бо онҳо қадам ниҳодан рӯшании роҳи худро таъмин кардану дар амният будан аст. зи ҳамроҳон ҷудоӣ маслиҳат нест, сафар берӯшноӣ маслиҳат нест. ин байти шоир низ хеле ҳикматбор мебошад. пас ду чашми равшан ай соҳибназар, мард туро сад модар асту сад падар. чашми равшанбин доштан яъне ба ҳушу ба эътибор будан, моҳияти ашё, ҳодисаву воқеаҳоро сарфаҳм рафтан ва низ ба қадри солимию тансиҳатӣ расидан барои ҳар як инсон бағоят муҳим аст. ҳеҷ кас ҷуз ту дастгирии ту нест, мегӯяд. чашми равшанбин аз падару модар бештар ба кас мададгору роҳнамост. аз ин рӯ ба қадри он бояд расид, онро равшантар бояд кард. ин байтҳо ҳам ҳамбаста ба воқеият ва бунёди гуфта шудааст. чун зи чоҳе мекашӣ ҳар рӯз хок, оқибат
اندررسی در آب پاک. واقعا هم زحمت را پایان راحت است. مهنت دوستو دست اندر کار باید بود و از تنبلی کنارگری باید کرد. به منزل رسد هر کی پوینده است گفتند. کسی که استوار و غیرتمند و زحمت پسند است عاقبت به کوی مراد میرسد، کامیاب می شود. هرگز نباید راه افتاده شد و به ناامیدی در دل راه داد. همیشه در نظر باید داشت که پایان شب سیاه سفید است. ترغیب و علم و دانش نیز در اشعار مولانای روم زیاد به مشاهده می رسد. شاعر مرتبه علم را بلند می داند و آن را به جان برابر می خواند. خاتم ملک سلیمان از علم جمله عالم صورت و جان است. باید پیوسته علم آموخت و نیروی خود را با علم افزون کرد. علم باعث خوشبختی و ثروتمندی انسان هاست. بزرگترین ثروت علم است. اندرزنامه جلال‌الدین بلخی با وسعت و فراگیر مؤثر بوده اهمیت برجسته را مالک است و صد ساله ها باز در تربیه کامل انسان ها نقش سزاوار می گذارد. مولانا کوشیده است که حکمت و پندش زمینی بنیادی کار اگر باشد زبانی اندرزنامه او نیز دلچسب و صحیح و روان است و کس را مفتون می کند. اندرزنامه این شاعر برجسته تاجیکان جاودانی است. مکتب بزرگ تربیه می باشد. خصوصیت مهم و ماهیت انسان سازانه حکمت مولانا را عمیق درک نموده شاعر بزرگ ملت استاد لایق با اخلاص و اعتماد گفته است: الا دیوان مولانا مرا تو زنده خواهی داشت.